Na granici Srbije i Rumunije igra se posebno na daleko poznato i čuveno vlaško kolo, ali se tamo isto tako priča i vlaški jezik. Da bi vam malo približili ovo o čemu vam ja pričam, znači i kolo i jezik, pogledajte vlaški bal koji se održava dugi niz godina u Švehatu, nedaleko od Beča. Večeras imamo muziku jednu, ja mislim da oni ga zovu kralj vlaške muzike, to je Žika Cvetković sa svojim grupom Cimer. U Švehatu, a i u Beču ogroman broj ljudi ima koji su iz krajine, Vlaške krajine, i mi smo već ranih godina čistu zabavu za te ljude počeli da pravimo i zato smo ih nazvali taj vlaški bal. I stvarno, to je jedna istina. Ovdje ako sad prebrojite, možda sam samo ja koji nisam vlad, no sve drugo jesu. A to je istina jedna, mislim. I zato i pravimo, tako se zovu vlaški balovi, čisto. Znači, dovodimo muziku iz krajine i to nam je uspešno uvijek bilo, hvala Bogu, mislim i danas da će biti sve kako treba. Snimio sam iza sebe, imam 30 albuma rađenih, znači ranije u bivšoj Jugoslaviji snimali smo ploče, kasete, sada naravno CD-i. 30 godina rada, 30-ak CD-a ploča, LP i onih starih single ploča. S-am plecat, mă duc, băi de grabă, la puițul al meu, că cu el am treabă. Ekstra zvuči. O čemu ste pjevali? O ljubavi. Ljubav je, ne, radosna pesma o ljubavi. Ljubav je sastavni deo života, pa zato se i mi Vlasi trudimo da što više ljubavi ima, čak i u pesmi. Ja sam u potrazi za nekim iz vlaškog kraja. Kako da ih pronađem, kako da prepoznam ko je Vlah, ko nije? Baš mi smo Vlasi. Jeste? Da. Recite mi, je li ovo prvi bal za vas ili ste bili često ovdje? Češće dolazimo mi ovdje. I kako se provodite? Dobro, kako da kažem. Je li zaigrate ikad kolo? Pa igramo, sada smo malo stariji, ali igramo, zašto da ne? Kažu da su Vlajne drugačije od ostalih žena, da mi kažeš po čemu? Možda, ali mislim da su po svemu. Ona mi je rekla da znaš da pričaš vlaški. Znam. Znači ti si jedna mala mendruca. Ne. Šta znači to mendruca? Lepa. Lepotica. Ajde sad ovako na vlaškom da pozdraviš sve naše gledalce. Ne znam. A reci mi nešto ovako o vlaškom jeziku. Ja znam da ne postoje nikakve knjige, jel tako? To ne mora se uči? Ne. Teško je da se nauči vlaški jezik kad nemamo knjigu. Nismo učili. A recite mi, pošto ima, na primjer, imaju Vlasi iz okoline Požarevca, Vlasi iz Negotina, Vlasi šta ja znam. Da, to je dijalekt različit. Naš je vlaški jezik okolina Požarevca, mi imamo drugi dijalekt koji okolina Negotina, oni imaju pravi rumunski jezik. A mi imamo dijalekt drugi već. A sad uporedimo ovako, na primjer, ljude iz Vlaške krajine i ove koji su, na primjer, koji ne znaju vlaški. Ima li to kakve razlike ili to isti narod, samo znate još jedan jezik usput? Ne, to je samo jedan jezik usput, isti smo mi svi narodi. A mentalitet je isti, jel tako? Isto je sve. A recite, ima dosta slučajeva, na primjer, da otac i majka znaju vlaški, a djeca ne znaju. Kako je to kod vas? Moje sin ne zna, ja znam vlaški, on ne zna, jer žena mi je Srpkinja i mi pričamo sve srpsko, on ne zna vlaški. A, pa to je šteta. A šteta, ja volim da ga naučim, ali tako nikad vremena nismo dostigli da to... Koji je najbolji način da ja naučim vlaški jezik? Pa najbolji način da radite neku Vlajnu. Ja sam rumunski naučio sa svojom ženom, pošto ona Rumunku. Jezik na jezik i tako se najbolje nauči jezik. Jezik na jezik.
dragi moji, ja sam odlučio da se integrišem, šta znam. Našao sam se u dobrom društvu i naučio kolo da igram. Vidimo se ponovo, veliki pozdrav za sve vas.